खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norok ni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rok no tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rok no chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu kholomka takok tei bukhuk song haino hai जों tini chiniyo video phai manjak laifika Tripura Gramin Bank ni tei kaisa chakri ni khobor ongkhori phaimani o chakri ni khobor no जों tini haino hai chin video o kaham kai details o nailaifinai takok tei bukhuk song Tripura Gramin Bank ni tei je chakri ongkhori phaika obo post ni tei chakri ongkhori phaika tai bini bagai qualification rok bojak sanjakha tai nangmani tam details rok rikha aborok no tei no जों tini chain video o kisa kaham kai discuss khainai lenai phaidike takok tai bukhuk song leyakarei जों tini chino video no chenglai sinai takok tai bukhuk song Tripura Gramin Bank Head Office Obainagar Agartala 799005 ni under o kaisa chakri ongkhori phaika o chakri ongkhori phaika empanelment of advocate post ni bagai aboni pore borok oro sai rikha norok o chakri no apply khaina musungkai oboni je last date omori wirika 15 September 2020 September ni 15 tarik ni sekang norok o chakri no apply ma khainai aboni pore borok tola saka Tripura Gramin Bank invites application from individual practicing advocates for empanelment in banks panel mane no empanelment advocate post to Tripura Gramin Bank ko chakri na jang nai tongo oboni tino on notification ongkhori phaika aboni tola borok criteria for empanelment of advocate mane borok saka empanelment of advocate post norok jodi Gramin Bank ko chakri khaina musongkai norok ni tam qualify rok tona nangnai aboni tei borok oro kija kok saka puilano borok saka for being including in the panel an advocate should have experience of the at least 5 years active practice at bar preferably in the field of civil criminal including cyber service matter criminal matters banking law customer law labor law and be well conversant with banking laws borok o jagao je point ni kok serika o point ni tei nongni kintu 5 years ni at least experience tona nangnai hangkaise norok o chakri no apply khaimanu omo haino borok o jaga taibo tolao information rewirika je bo field lo norok qualifying khangkai norok o chakri no apply khaimanai oboni tei borok o jaga koyekta points rok rewirika oborok no norok hamkai details o porinari especially borok bank ko chakri na nai tongo jokon bank ni tei no borok o jaga kisa experience hanjaka bank ni point of view tei je kisa experience rok ni kok saka amorok ungkha borok saka je in attending the banking matters providing legal opinions sourcing of legal report and issuing of non-encumbrance certificate should be main criteria for empanelment o kokrok borok o jaga saka banking related knowledge rok noroni kisa misa tono nangnai hingkai je norok o job no apply khaimanai omo haino borok tolao oboni tei nangmani taibo kokrok sairika norok notification no download khai o information no kisa kahamke porinai notification ni link and video tola manai thangana norok aro thangai notification no download khaina di takok tai bukhuk song norok jodi o chakri no apply khaina mo songkai bahaikai apply khainai oboni tei borok oro sairika borok o jaga o saka Tripura ni je various regional office tongmani Gramin Bank ni o jaga norok thangai September ni 15 tarik ni sekang norok ni necessary document mane je nangmani document aboni photocopy khai tai a jaga o self attested khai tai application form o norong details rok fill up khai obono norong ni je regional office tongmani janjani area ni aro thangai norok joma rewi mano application form ni link bo ang an video tola rewi rinai norok aron download khai application form no print khaina di hangke tolao borok Tripura ni je jaga o Tripura Gramin Bank ni regional office tongo aborong ni address bo rewi rikha oborong no norok kisa nai nai di borok puilano rikha South Tripura and Sipaijala ni je regional office aron address rewi rikha the regional manager South Tripura Gramin Bank Udaipur Gumoti pin 799120 Omongkha South Tripura and Sipaijala district ni je Gramin Bank ni regional office tongmani address omo haino borok tolao West Tripura and Khwai Tripura ni bori wirika tai Dholai and Unakoti and North Tripura ni bo borok rewirika hangkai norok jomari na foro o details rok no kisa kaham kai nene di norok bo area ni under ro kalai tai norok bo area o jomari manai
अमुंका बरकनि एप्लिकेशन फर्म नो नरक डाउनलोड खायनायखाय आन भिडिअनि डिस्क्रिप्शन तलाव थांगै डाउनलोड एप्लिकेशन फर्म हिनि सिजाक दंगो नरक आ लिंको क्लिक खायै on application form no download खायमानो अंके तिनिनि बागै आसनो ताखुकथाय बुखुक सं तिनिनि भिडिअ न तै नरकनि कोनो सोंथाय बा क्वेश्चन दंखाय आइन कमेन्ट बक्स थांगै नरक कमेन्ट खायमानो मालायानो नेक्स्ट भिडिअ अमहाय तेबो नांगमानि इनफरमेशन न तै खुलुमका जतननो जय हिन्द।